Microfinance apring kitu thek thea sarpi maratu maphan check keron. Dokmoka hawar malom tomon ke theke japen ke ongdong ahemarit kan hokdun. Meghalaya Ribhoi District along Karbi Cultural Festival Mesen Pen ke pajut. Kardom pini prime time salong penili sami mirina hansepi pini abertang ton pen chethanam sina. Pini thereponi phai ingkora troxier ni ada por phai crazy apor malom Diphu Golf Boys Higher Secondary School patu akla malong Assam Microfinance along Tangka Kachoram dun pen kachitu thek thedet asarpi maratu maphan HAD Minister Jogen Mohan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangatum arideng pen check kirona sai kedeng. Bangsoy Jaimek Finance Department Assam Sarkar Lapen District Administration Karbi Anglong Atom Chapatir Piponsi Bangsoy Jaimek deng ponlo. Karbi Anglong along Assam Microfinance arlo kedo a beng along loan ke pen kachitu thek thea sarpi maratu maphan kedam tanga por Assam CM Himanta Biswa Sarma alam chaga tengsi ningkani siang bong kedo ana sarpi maratum microfinance a beng along loan ke pen kachitu thek thea tuma phan pa jok ponsi check ron ponlo. Kedo on microfinance a beng along loan kedo atum kaddo kabe Surisir Kebra Bharat Rockner Kebra Troxy Kebra Trop Arara tuma phan pini HAD Minister Jogen Mohan KACCM Dr. Tuliram Ronghang atumari deng pensi bangso check ron ponlo. Bangso Maya Long Alohiaman pen HAD Minister Jogen Mohan KACCM Dr. Tuliram Ronghang Phapangjang Alohiaman pen MP Horen Singh Bey Dr. Numo Momin Deputy Speaker Assam Legislative Assembly MLA Bida Singh Ingleng MLA Dorsing Ronghang lapen KACEM MEC kidu anatum chetong dunsi bangso jaimek mesen pen pachunpo. এইটো আমাৰ এইটো গতানুগতিক কাৰ্যক্ৰম ইতিমধ্যে চলি আছে আমাৰ ইতিমধ্যে এছেম্বলি বাজেট চলি আছে আজি বন্ধৰ দিনত আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এখন ঘোষিত আৰু তেওঁ এখন জনপ্ৰিয় আঁচনি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ এই যি ঋণ ৰেহাই আঁচনি মহিলাসকলক তেখেতে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে পালন কৰি থকা হৈছে ইতিমধ্যে 8খন জিলাত এইটো কাৰ্যক্ৰম হৈছে আৰু আজি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী যেহেতু আজি তেখেতে এটা বিশেষ কাৰণত যাবলগীয়া হ'ল আমি আহি আমাৰ CM আছে ইয়াতে 3জন বিধায়ক CM EM সকলো উপস্থিতিত আমি আজি প্ৰায় 8,908 মহিলাক আমি প্ৰথম কিস্তিৰ আমি তেওঁলোকৰ ঋণ ৰেহাই আঁচনি আমি তেওঁলোকৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত আমি এইটো তেওঁলোকৰ যি সমস্যা ক'ভিডৰ সংকটত হওক বা অন্যান্য সংকটত তেখেতসকলে যিটো সমস্যাত ভুগিছিল মহিলা আইসকল জানো ঘৰখনত তেখেতসকলে পইচা ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে এই স্মল এই বেংকসমূহে বহুত হাৰাশাস্তি কৰিছিলে আমাৰ কথা এইটো চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আলোচনা কৰি আমি তেওঁলোকৰ সুতে মূলে হয়তো এনেধৰণে ঘূৰাই দিয়াৰ এইটো চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'লে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে 1,200 কোটি টকা ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ দিয়া হ'ল আৰু এইবাৰ বাজেটতো আমি 2,500 কোটি টকা আমি ধৰিছোঁ আমি অহা বছৰৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ফেজ থাৰ্ড আৰু 3টা ফেজত আমাৰ এইটো ৰেহাই দিয়া হ'ব গতিকে আমি ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ প্ৰায় শেষ হ'ব অৱস্থা আহি পৰিছে গতিকে এইটো আমাৰ গতানুগতিক কাৰ্যসূচী ইয়াতে ইলেকশ্যন এইটো বেলেগ কথা এইটো তেওঁলোকৰ সময়ত এইবিলাক আহিব যে কাৰ্বি আংলঙত টাউন কমিটি যিমানখিনি টাউন কমিটি আছে এটা ৱাৰ্ডো যে কংগ্ৰেছৰ এটা ৱাৰ্ডো নাই আপোনালোকে চাওক কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি কোঅপাৰেটিভ লেম্পছ আছে এটা লেম্পছো তেওঁলোকৰ সাধাৰণ সদস্যও নাই আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ 26টা সমষ্টিৰ বিজেপি দখলত আছে কাৰ্বি আংলঙৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত আছে 4টা বিধানসভা সমষ্টিতো আমাৰ বিজেপি দখল আছে হাংহত এটা আছে চিট আছে হাংহততো আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ আমাৰ বিজেপিয়ে যে আছে আপোনালোকে তেখেতসকলক ক'লে কি হ'ব কোনোবা সদস্য থাকিব লাগিছে তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছবিলাকে কিমান পাইছে বিধানসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে জানে এইটো চাই ল'ব আপোনালোকে আজি এটা বছৰো হোৱা নাই অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা তেওঁলোকে কিমান ভোট পাইছে কংগ্ৰেছে কিমান ভোট পাইছে
আজি 4টা বিধানসভা সমষ্টিত একগোট হৈ অপজিশ্যন একগোট হ'লেও আমাৰ বিধায়কৰ লগত তেওঁলোকক তুলনা কৰিব নোৱাৰে। News report, Karbi Anglong Live. Kedamtang therepo ni phai ingkora truck aningwe dokmuka hawar malom tomon ke theke japen penangan ahemarit kana hokdun dolo bangso hot sang pidimi timungpi han chojor chot pen ka chokim ahem sitami tomon ke japi raya jok em lunsing teronalong kerap ka chohang Kedamtang therepo ni phai ingkora truck jo apor malom mahamaya constituency kaparlo dongmuka ka hawar prek jamadi malong tomon ke theke japen ajok penangan ahemarit kana hokdun dolo Tomon ke theke jabalong prek jam ahemarit kana hokdun laki Mahamaya constituency aparman CEM Dream Project pen kuti ke patangka pen kikim kerangpon mini stadium sports complex along sitami indoor stadium ahem lapen auditorium hall abangki inghap lapen ceiling amukha akana hokdonanglo Ilitum Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Rong hang nang kang honpen dak 15 nong Mahamaya homosti laso Arlo Jasinja Klam Sitame Mini Stadium nang piglo 10 crores scheme lasi tang pen api pusami tuwi bangke kopai kelang nuajok laso among VP along stame dak ajhak glass akhiriki bangke kehing nudun dokoklo jen la indoor stadium la pen la hopu auditorium long pusami glass ke thom bangke heng nudun daklo lasi tuningri lo jen contractor aphan puthot la ontoto la khirikian bangke aku nak cibonai thu pen pami thu pruji pansi nilhin pen chuning riglo halapu towar pia kung kedo dikrut sarpo aboha long sitami kesang amandu na hokponlo lapen duhuidi hansiarong amikar dimi timong pi alang litum han chojor chopen kachuki mahemta tomon ke japila bajok alang litum non ke doa thai kawi pen kisung thek tiklo anak mon ke the pen milihem ini si chuking han chojor choten si chuki mahem tuwi tomonang kon pirai tasi ne Mohamad district council pen CMEM nang kerap duima pusi chuningri iglo nilike nangirong amen ke niliro amen ke dhoi ki hamsiaro nilimen ke dimiti mungpi lasi bangso kisung along kirap kilong jia phanpura Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron lapen CEM Dr. Tuliram Rong hangatumalong ehem kachikim thuji aphanpura kirap johang pon peduk Dongmukak men sem singingti Karbi Anglong live Kedamtang therepo ni phai ingkoira pho arni pen Meghalaya State Ribhoi District ahawar Khulia Marmia Rong along ke padopon Karbi Cultural Festival kedamtang therepo ni phai ingkoira trokani mesen pen ke pajutpon Marmain Area Youth Upliftment Mateti Hekpen Mayu Atumpen Chopatir Piponsi Meghalaya State Ribhoi District alo Khulia Marmia Rong along kido ason Bitili Ground along Karbi Cultural Festival pamanpon Nini aparman kapaman pon bangso Karbi Cultural Festival along Karbi Traditional Sports lasonsi bapthili ke ap hambi kapathu keng dongdang pen ke kat pongsi ki but labenan parta K kanbarim lunbarim traditional fashion soap and chenglok kaprek asona mong kachepati padupon Bangso Hood Karbi Cultural Society Meghalaya Zone Hinpen Break Jump Karbi Traditional Dance Paklangpon Bangso Hood Kachetongdon Alohi Sarpo Nongpo MLA Meralborn CM Kaningje Ponabangke Jutang Henlo Kheyaraje Lamet Henlo Kheyachethe Isia K Ring Nangji Pulote Methanga Jutang Jubada Bangke Chingkhon Vek Nangji Lapen Methang Elamiki Pendang Lok Pinding Sumporapan Manchipi Vek Nangji La Ansi K Ring Nangji Pusi Maya Long Ningje Pon Yo Yakino Yalam Kibadon Kajing Kitli Ngireban yo Yakino Yalam Kibadon Kajing Nang Kajing Tibet Ngireban yo Yakino Yalam Kibanut Kibomri Bankren Kajing Sisha Tengah scam pada gajinya tadi gajinya sampai ibadu ngaralpon akan next time
ila banlong minister na po kanong po constituency. Lason tak taxi Nongpo MDC Balajit Rani lapenan parta KCS Meghalaya Zone akong chunbang Superlin Ronghang Pajathang chunbang Keson Clean Killing AMKA Bidisar Owen terang pendang lok ke ong dong atum chetong don rinti. News report Karbi Anglong Live. Kidamtang teleponi phai inkoira trogar ni kang sam por phai troxia por malom dalamara ahawara long men to mon charting ke jap ahir ke tanra ka jok ke ongdung arada tum ahemarit na hok do nanglo Lason si lakha inkoira trok Dwarbaguri MSC constituency ke parlo dolamara angkang to mon ke jap ahir kang tangra ka jok ke ongdung ahemarit kana hok dun dulo bangso mong we ke jap lake dolamara angkang Kakojan PSRdo Sunaram terang arong lapen Dadhora PSRdo Upper Dadhora Langtuk rong pharpen longki terang arong abangke pinangan ahem reda bangke hingnu dunetlo Bangso birta kelong pen MSC mate KAC Forest Board Chairman Richard Tok Bitong sekot pen adima long anpali damsi kisung ke phuara ratuma phan kera pajirdam Upper Dadhora longki terang arong lo atuni upper pen cyclone tumonti thipen a job kenang hem an kanhok dolo don ongkep ra sirkep la pen la song bong pen fully damaged bangke ha nine houses bangke fully damaged la son tak ko kakojan area ta du partly damaged apart bang son kakojan long tame dong thong kep la son du sami la so cyclone bangke je teklong lo lake non apor ke tomon kado ko be apor nang lero la pen aprang tami lason nili emisi man mi aprang sami lason cyclone du kala suke malasi aidiang bong penangan ahem kan hok du la don tharwini ra suse ahem kan hok du la ke 2016 9 March 9 January kala su bang non bang ko March ko ra po arni Kedam tang apor ahut KSA atumpen MSC Richard Tok bia phan thangnat asaya moda claim clip pin pu akoi ki bipana phuthak pherang ke atum karju pona hut MSC Tok bia sang hopen ke thak dona tengke nili ke do boma hut kaddo ka be scheme pharo please osedo la song bong pen asaya mo claim kledet pulote ne phan nang nep non posi KSA atuma phan lamvoi pidon 400 plus scheme do na tum fan hen war nang tum la mo na long kam claim claim that jong sila so scheme ang bom ben kang claim de pena Richard to bia fanang puno nang blame mo nang nem no kese to fan ni request lo nang blame mo nang nem no incomplete kam tang chita incomplete kam tangkai ended peni ended nang than irrigation scheme da do pini kapre scheme da do lang dan tha lang long leader puta nang tum nang thanu nang complain jong si lam jong si do lang puta ti ni phang complain kami claim ben komati teknologi mana bangke na pasti ki puyi tum bang dang bag than bompo selame non nang teklong lo itong kese general secretary ta do ani sike go back pusin ni fanang pulo Richard tokbi ke mordabat puta hailo sela pini cyclone ki du kisung apor nangele hut ki command long si bang nang lo government atum long si bang lo pini tum bani bang rapper si gari siwer ko ke bang chithau rapper si bang kam survey da mang lang nam kalimakala akimi fan ke lang tanang support dun Napuson rat ki songa hut nili tuma phan tong se kor hut nang kera pon thek lapen nang kang hon pon thek phuthak MSC Richard Tok bia phan ke rupa jirbon me nang chumri ro basala alang li phas me akiru pilo lason nang chumri thek po lihin pes me churupa pig lo ani kang sama por pen sai tun mate tomon thipi wang lo la pen pinang an la hem kan hok do lo la su kan hok apu thak itum local MSC karjulong pen alang li ningkang sampen ki pick up pajir alang ningkang sam ki pick up pajir kang tungdo kusi alang bir talong lon la pen ke alang li stamen li phan nang than pen si nang li tame nang chi dun tha kusi ni li nang chi tong dun pen alang ki pick up pajir pot ni li tum KSA pen si tame alang li phan suri ningkang sam pidun dola mara energy son rong phar Karbi Anglong Live Pini prime time sa Bangla pon si kang ton iglo kardong